Početci glazbene karijere, znači od gitarijade, pobjede, ako se ne varamo. Ne, nije to bio početak. To je bio najveći uspjeh za sada. Da, mislim, zato jer meni je to bio najveći uspjeh, zato jer sam uspio napojiti žedne ljude. Ali početak je vuče korijene još iz prošlog života. Dobro, da ne bimo sad o tome, ja sam u ovom životu sam u Beton osnovne na priredbi u školi gdje smo imali kao neke speaker, da imamo neke, da svaki razred napravi neki svoj show. Ja sam bio dio showa našeg razreda i otpjevao sam i odsvirao House of the Rising Sun. Animals. Dobro, to su obradili američke narodne i zvali su me 3 puta na bis, nisu mi žene i dečki dali mira. Znači, tu sam totalno Jagger Richards, jer kao po nekom rockerskom štimungu, Jagger bi bio glavni za cure, a Richards za dečke. I ružni. A da li je točna priča da si svirao jednom, htjeli su svirati džabe, platili ste 200 kuna i ti si počastio fiorin cijeli? To je jedna urbana legenda. Da li je to točno? Nije točno, ali se volim furat na to apsolutnu slavu. Znači, čak i da nije točno, nekome bi možda lago da je točno, da bi tip uživao u dijeliću moje slave, jer moje dio slobodnog neba. Koliko žica imala ta gitara koju si bio svirao, posudio taj put? Koliko žica, da. A ne znam, ne sjećam se. Možda je i to istina jer se nekih stvari ne sjećam. Uglavnom, tako sam ja osnovao band u srednjoj školi Pariz noću i imao sam prijatelja kojeg sam učio svirati gitaru, na kraju svirao rhythm and blues bolje od mene. I onda mi je htio dati nogu, a ja sam njemu zapravo dao nogu u bendu, zato jer su uletili, on bio neki tip koji je letio novi u muziku i bio je jako talentiran. I oni su napravili band gdje svirao i ovaj Gude, poznati pulski lik. I oni su htjeli svirati u mojoj garaži i ja sam im dao da sviraju, posluživali su mi pojačala i gitare. I pojačala zapravo. I Gude je onda došao na ideju da ja sviram u tom bendu, band se zvao FMD, Fast Moving Dodgers. Rock and roll band. Pa više alternativa neka, ali basalo je malo jer ovaj je dobro, ima je štiha za riffove, i ima inovacije u riffovima, tako da... I onda smo svirali s njima sam svirao i u Palahu i u Kulušiću. Koje su to godine bile? To je bilo 87. 8. Šta bi ti rekao kao čovjek koji svira za 80. u Puli? 80. su bile sjajne, ali su kočili redari i Murija, jer je još bilo doba tog režima nevojnog. Pula je vojni grad, ne? Da li je bilo svirki, da li se moglo svirati? Bilo, ali da, mi smo napravili taj projekt Klapa Srdelice, imali smo obrade na muziku od Sonicsa Jugoslavija, u to doba napraviti to kojiš nas u Uljaniku na gitarijadi na svoju muziku koju sam ja i autor te muzike. Jeste li vidjeli moga sinka Janka i na Stairway to Heaven išao med u dućan. I to je bila živa sprdačina. Ljudi su dole napravili urinove, obožavali nas. I počeli su ih redari izbacivati jer su se hitali. I Dukan je morao, mislim taj vokal je morao bježati preko ograda od redara jer je bacio mikrofon, a ja sam ostao gore i na mikrofon sam srao po redarima. Ovaj najkrupniji mi je htio iskopati oči. Već mi je imao 2 prsta u očima. Poslije kad sam došao u backstage da stavim gitaru u futrolu. Tako opasno je bilo? Bilo je opasno, morali smo se tući mi, progresivni rockeri i punkeri sa metalcima i bosancima. Mislim, metalce nismo mrzili, nego je bila konkurencija radi komada. A bosance neki mrze, ja baš i ne. Čak sam i branio par bosanaca. Znači, to je narodnost, mislim, da. Kako to ima veze? Stvar je nije mu se mama okotila i on je čovjek, nego, znaš ono. Poslije 90. 90. je bila najvažnija točka tog gitarijada, 94.
kad su frendovi došli s idejom, jako ja ne volim natjecanje, oni su došli s idejom, ajde, prijavi se nagrade 300 maraka, ti ćeš sigurno pobijediti pa ćemo piti. A za tu gitarijadu sam vježbao 15 minuta. I odmah taj dan sam se skompao sa bubnjarem i basista mi je posudio gitaru i pobjedili smo. I dao sam nagradu, dao sam 100 maraka basisti, ja i on smo sve stukli na šank, on se nešto pustio i ja za novu godinu samo. Sve smo stukli na šank, on je uzeo 2 kašete bire za raju, ja sam stukao skoro sve za raju. I dao sam Stipici bubnjaru jer mi se žalio da ima ženu i djecu i dao sam mu 100 maraka. A 100 maraka u to doba je bilo ono mogu si lopiti 90, da. A šta kažeš na današnju ovako, recimo, scenu? Pa mladež je sjajna, u Puli uvijek bilo excellent musicians, recimo sad su u zadnje vrijeme družno s Muhom, on je neadmašan, on je u tehnici rasturio čak i mene, što je rijetkost, ali ja imam bolje feeling i vjerovatno sam bolji kantautor, jer ono, ko nije toliko ekscentrik, ne može biti toliko dobar kantautor. To su dokazali Neil Young koji liči na majmuna kad se hita i Buddy Holly koji je ružena smrta, obožavali su ga pičke. Tvoj Orbisan. A da, stupeo. Znaš onaj vid, uletio Phil Collins s facolom na glavi u oštariju i govori Brian Jonesu, ej, stari, su došli roža iz Strina Foška s unim jabukama i arančama. Da. A Johnny Cash, Johnny Casha si zaboravio. Johnny Cash mi je malo onako mator, morao je probijati leda, nije bio dovoljno progresivan. Kad bi već birali, onda izabiram Woody Guthrie. Gledao sam filmom njemu, čovjek je genijalac. Pravi borac za radnička prava, najamničara. Film je odličan, baš kako svira u studiju i u isto vrijeme okuplja ekipu ove najamnike da se bune protiv, onda su ga sjebali u studiju, onda imaju frke, onda kad je napokon uspio, to je bilo bum. Onda ima još ono kad sam dobio gitaru, kad sam svirao na Kazeli Veki, pa sam mi poklonili gitaru na kojoj sam te večeri svirao. Dobro, sad sam umoran, pa ćemo drugi put.